ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. дӯстон, имрӯз 19 июни соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардаем бари шумо. Акнун бинед дӯстон, мо дар шаҳри Кӯлоб қарор дорем. Дар деҳаи Тиллоӣ қарор дорем дӯстон, дар остановкаи Усталбаи ду қӯша дӯстон. ин тараф дӯстон бениҳоят ҷойи хуб, манзил макони обод. хулосаи гап ки наварахтон тамошо кунем бардуро фикри ақидатон ҳатман бинависонед. дар масъалаи нуқтаҳои хизматрасонӣ дӯстон мушкил нест. Мактаб, мағоза ва масҷиди дигар ҳамаш ҳаст дӯстон. документҳои хона 100%. хоҳишмандам навора аз аввал то охир тамошо кунед. салому дуруд дӯстон, бинандагон ва обуначиёни муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства. ба ин ҳол қарор дорем дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Тиллоӣ дӯстон. дар тангинои 7 шумо савор мешен, бардори азиз. дар тангинои 7 савор мешен. мегӯянд ки мара дар назди Усталбаи ду қӯша, яъне ки метавонед ки манъ кунед, хулоса мара бифурор мегӯянд. дар ан ҳамҷо аст. ин тараф деҳа ҳама обод. хонае ки ман баҳри шумо имрӯз пешниҳод мекунам, ан ҳамин хона аст. лайкора бизанед бардуро, ҳатман обуна шавен. меҳмоное ки нав омадаед ва барои қабули реклама дӯстон метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи наварбада муроҷиат кунед. мо низ хонаҳои шуморо рафта аз наздик видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. ворид мешавем дӯстон ба қисмати дарунии хона. нигоҳ кунед ҳавлчара шумо сараввал, бардор азиз. ҳавлира нигоҳ кунед. стяжка кардагиай 13 сотиқи замин дорад, 4 дар хонаи дигар. инаҷа якум хонае. инҷа ҷои анҷомхона, хулоса чизи чораву кандаву исӯситона мегузорен. бибинед акн дӯстон. инҷа дараш маҳкам. анаи хона кондисионер дорад. инаҷа бошад ҷои об. дар як рӯз як мартиба об меояд. инҷа болода бушка ҳастай. вақте ки об омад бардуро, инҷа заправка мешавад. шумо ҳамин рӯз хутона истифода мекунед. ин қисмати ҳавлира 13 сотиқи замин, 4 дар хонаи дигар. дав қисмат бардор азиз, барои 3 дар хона ва 1 калидор дигар. нигоҳ кунед вай рехтагай. 3 мерехтагай. фундаменти ҳамин хона хулоса. ан ҳамин қисмата гуфтам, нигоҳ кунед бардуро. фундаментиш рехтагай барои 3 дар хона ва 1 калидор чай дига мешавад. инҷа хай ҷои чие бардор ҷуно. инҷа ҳелчи карагай заргӯшпарвар даст бардор мо. инҷа заргӯшош местава. ана ин қисмати ҳавлиш. бина ҳавлира. инҷа пилси бо санг аста барои битона давом додан. хулоса ягон сохтмон кунед, истифода мекунед дар инҷа. ана ин ҳавле. инаё дарахтои мевадиҳанда астай. инҷа тут астай, себ астай бардоро, себи биҳӣ астая. ана слива аст, хай уҷа хохшидагай. бо гелос астай дӯстон. дав қисмат. ҳавора нигоҳ кунед, дар гармии тобистон инҷа ҳавои форам, ҳавои тоза аст. ҳавои бениҳоят тоза. инҷа ҳаммомай дӯстон. ин шамоли форам бинед бардоро. бовар кунед, таби инсон болида мегардад дар ин тараф. дар ин қисмат гуфтем дӯстон, ҳаммомая. инҷа дар ҷои чизу чора гузоштан. хулоса бибинед ака. дар он тараф хай ҳоҷатхонае. ҳавлча чотка стяжка кардагай барои барфу борону дигар. инҷа қисмати кухни. шумо инҷа метавонед ки таом пазем, хулоса хӯрокҳои равғанию дигар. ина нигоҳ кунед, инҷа бо ҳунарманд астаем барои замистона банка кардагай. кухни бад нест. акар ости дарозаи кухниро ҳисоб накардем чанд ба чандая, неки кушодай бовардорум, шояд 6.5 ба 3 бошад. инҷа яъне 6.5 ба 3. ин тараф ҳаммом шад дӯстон. дар ин тараф ҳаммом. زده همش هست.
اینجا ما میتونیم که یگان ساختمانی دیگه کنیم. خلاصه جای زیاد است، ساتیقی زیاد، 13 ساتیق. دو کس میتونیم که خونه را جدا کنیم باردو، 2 نفر میتونیم که بخریم. نرخ خونه را در آخر برنامه میگفتم شما دا. حناکنگ میگذاریم به قسمتی درونه خونه. وارد میشیم دوستان به قسمتی درون. قسمت های درون خونه را نشانتان میتم. اکی در بو نانشته کردن به حد خوبه صبح صادق در هوای تازه در دوستان. این هم خیلی حالت هم خیلی سینی. میگذاریم به درون خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانه اول نشانتان میتم مردو رو. این هم خیلی حالت. خانه اول. این خانه 3.5 به 6 دوستان. خانه 3.5 به 6. پیسی با کنسیونر داره اینجا. کنسیونر هست. بسا. قسمت دومی خانه دوستان. این کلدارش 4 به 3. کلیدار 4 به 3. آنه خانه باشه بردار عزیز 4 به 3 است. خانه 4 به 3 جا خیلی همشکه دارم. در مسئله چیزی چوره خانه دوستان ببینه که مثلا چیزی چوره خانه رو بگذاریم اگر چیزای پختگی من خودسان میگیرم میگه با قطعی صاحب خانه یعنی که صاحب ملک خودتون دوستان صحبت میگذاره این در مسئله که چی چیزاش هم میگرفت است و چی چیزاش هم میمونه. این همه خیلی نرخ خانه 600,000 سومانی دوستان. معامله زیبا باز از نام کانالی ما زنگ زنه حتما. دوستان رسیدیم به انجام برنامه. خانه را خودتون دیدین حالت است سستانی خانه را. کدام شما دوستان خانه داشته باشه همین گونه یا که کوارتیر معلوم است و تکنیک ها دیگر حتما میتونین که برای برنامه گذاشتن یعنی که برای بس سواد گذاشتن در همین رقم های روی نهار بوده دوستان میتونین که مراجعه کنید. ما در خدمت شما هستیم. تشکر که ما را انتخاب کردید. تا نوارهای آینده خداوند یار مددگار تان باشد. پناهتان به خدا دوستان.